for Empress Lupita and also Godpapa the greatest and one seven or acquire piebo and as see a Ghana for Brina ebon pie so who betomo. A sense enough caneno and you say no what here. A bibi and Akoka bibi am ababedru say. Na a evangelist dina Asamoah so de no ababetum. E can sem ewo ebon pie say Godpapa and then the wife omo and to woman but o dina so esanso eka say what shall they dear Empress Lupita and I just a pian Godpapa a crochet when you know. I was away near Cotier a dina Asamoah and Raya Coba or Batiasia. I feel so. I be the fat nasty I don't come to chain a day a brosasso and a stray bullets no a bit apoca a mama part. Our video be a trendy with social media and so. Neddy kind young Cotier dina Asamoah and Raya Coba ya twasso a day amount. Asamoah for na bompa fedi o mabam ebi anwumre wo hwem wo bompa ya ne sisa paya baby ma wo bompa ya adwuma ni ma bompa ya enti ya wo se asori no wo nya mfa asori so nipa ba anem trema awurade no ye oye and now matching na me hwe ye nua berekua dena sorry dada fa oti sorry a utie wo mon kasa se nipa opesa wo buade brade ntimi mo na me se me ho se bra no e wasa agene fak awurade ba gene na de awurade de ne ba ye no e be chenso oba be ka kwan wo fa aso nyina ade ba ti bra no so ho yi ank awurade ba ti no o fa se no yi Agradaa ba from miracle. God. Maybe sinna a touch my kuma sana ya mabira hoa. Agradaa fa ya. Inano me catch us with apostle. Nano me wa na me catch us. Ko fa bra ni pa yam. Just Agradaa patches the minimum. The right here in pipe of papa. Yeah, you walk what road I did so come home. I come in on Baba man and then I knew what be the year. I would have never to my Ghana. I never sabusia. Sana me hunu maniso. Hey, young couple. I will be the fellow baby. Paul of media. Now, I will go to you. And Tissa will swat ya, sorry, and pray was in Pamaya. Get you back. And a press of God will home, Elsie and left. Yet, yes, oh, there was a rabbit, but young come out. Oh, my brother. Agradaa pebe ye wama ya da mreku mrana mo benya tuma nyina mu no ye na tuma nin aposom eni nkwa once almost dead on kwa bosom so ni die ye
wo go pa bi mu enia mesesa yeyem na ye bra o ma me de to no so no ye bonyini na wanye ina awurade hwe o ye ntimi nya bibi ma de ona bi ma ono no sa asori ni nipa wasi ya mani so sani akra ma no amre ya me mani nipa pan yo media media o ni anama sofo momi enfa nya disudie ebra no kwa abo se na ne ho fe okom so ne ho ya yere etimi no ba ne de usha si no a na de ne ko e ti mu amu defend no no pa no ga ya o so benyam ne mu a babro no ya dwana babro no ya djuma na nya pass ti no wasi ye nyibi mfrim ba ya djuma na nya wo fre mu a odi ya sie kuma em so bono so me mi nya ya djuma ne isa mo nya waba mu abro ni ya na jinku fa na brate no sister sakra no ya odie chanda amri awurade wo hwedi ya ba mo so so bibia tap send kwantia ya fa so send no ni eba Ghana so Europe UK or Canada only how bia o di an so be ko Play Store and App Store na wa download the tap send app no o download the pe obebusa so wo promo code and once wa bo Adepa TV e dia shem wo bo shem say pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send o send this kana e free of charge ebetini abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon na ensema dan Asamoah edi ababeto ho no woni no eya adwuna na ye nyina ye bompai so mumienu nyina ho ebeto mo say ye Godpapa say so ye Empress Lupita na mom say dan Asamoah ebeka se wo hwe ade ni die ye Empress ena piepia ye Godpapa ekosa enso hwewe nyina mo no abusiafo ne ye adwa fa comment fa to comment section sanso ena obaso oba like ni wa share ewo ho no mo na akoto afoforo no so ma baso bi no ma ba kire o madwen okọ eye TikTok Twitter Instagram Facebook baby Adepa TV saso na ye streaming live ewo YouTube na so nti wo baso a na wa share ewo ho de amaye abusiafo akwa nya bibia ba podi ejado yo ye da nyame Asamoah ya boso saa ama ya kase maye blemi eye nipa ba kofo se wono ana chese odo ne nyonko akosa nsohwewe mu ba dan Asamoah kase mu chese wo hwa ade ni dindia eye Empress Lupita ana chese piepia Godpapa the greatest akosa asemwe mu esase asase ni nyina na ebobba ba nyina na kofo se ade nde wo hwa eye oba jese oba mekasa oba boni a eye Godpapa ekoware no ana di we nyina ede abre no ewo ho miss what's ye dan Asamoah ensem no ne mpaibo ede na beka ede afam. okay me that's it what I share right about now me chiao at the panel TikTok etie phone na so me chia mo also dan Asamoah mpaye ne mpaye ben ya Your bonfire so maybe no one told me because no you're softful. And the Pamayan fire one drain, what it? And fire one drain. Where will be a locus or bonfire be our bois? And empire, papa. May catch or Ghana, so when you are some because you're bonfire or more bois. And more be another. And pour down for catch us a may bonfire my wobwa. Because the real system is musity and call for bonfire more whom ye. Mimi say me catch us so ye fan yam pie but sister me boa me come in catch mimi scavaganya dia me nya adaje abompaye
Now Godpapa the Great, any Empress Lupita recipe. Me nya daje mfa mompaye no. Cause some case na nya fedi agro. Enya asem keto Any small team. Debbie. Asem ni sha sen anse na beji boom na kase makasa spiritual. Yeah, no okay. Ya sha se America say na omo draws. Me di beji agro America say it has everything to do with mentally and spiritually no. Yeah. Na me di kan ya kakwa ansa na echire Kofi Adoma kwa grant interview. Enti me mama we hu asem ni say asem no ehia physical the spiritual. I mean am sabe time ka say we nye Pentecost asem. Awana okay. Maka say we nye Pentecost asem. Fine police fo achi omo chenya be che say ye be ti omo ntem. Cause e dey ya de omo mpo ko ekotum mpo oba beda baby. Be ma beda baby. Say ye be ya eni betimi akọ omo ho. Ba de e wo mu ni ya me aso na me betina na me ka say Asamoah portion blame. Ato oba ne so nko a. Yen e ma me fo na ba time for no mo try so mo be ye baako. No mo je mo support. Ebe tie de ekoso na echi etimi agye because so ye den ya ebusuan mie no ma ware. Na we edifo. But ade no so nukura wo mu ne say. Who has say now your bad. Jaya drosu chini o, Jaya drosu chini. Jaya drosu chini. And no sound for boys and answer me kopa na for boys, for girls. Bon someone charge yako. No cre. One kasa wenima yesa atwomo, wenima yesa amane. Amane nsoa. Wo hye wo nam na e despite. What's a do bribi? Now for boys and for girls now was so pa. I was so now the party woman say one thing that they don't know ne say. Adie ya say adie we wa ho. Meti story bi na ebi mu so de hye say papa Godpapa na ekoka adie ne be kan oba no. Ba de pa yo we ni wo sunsuma ni. E di sani bia be hu say there's a problem with the girl. Okay. I repeat some way, Maka from a tree, Abba Bessin nine. Miama, yes, I me kawa some way be a Maka. I don't come in church at Masaka, say, man, say, this is the time my for me and what will be you fear. This is the time I was a bay and moon come home. Namon Jim Mano. When you watch a video, you dino, girl in Yamamua. I say, girl, to bear man. Asama mike wa wo hwa memeboa even omo dam bomu ni ahoma no abeda 3G no still quite mo so girl no do of what bearman so see say yeah come from the psychological point it should tell you say enya bearman na afa baby and your bad na afa baby it is oye so for ne beka say oba ne ko Nigeria I mean say enya Nigeria crab no so chi ko pay bibi o pay bibi na ade ne say so wo wi ase a we dey ye ka nti de bia me ya na me ye spiritual teachings boy am ka chere mkrofo say wo bompa ya the first what to say obi akogina nsuo ho de bread ene tofi akogugu nsuo bi mu so nkyira sa wo sutu kone koye bio enti mi kwa me ka me say hey so obi nkyira de say koyi is frefre nsuo to mi na fa nyankomade a eni nsuo bi ankonya apam onfi suso a don't do it cause onfi suso a enso e prekopa nkasa wo ko nsuo ho akwa ye nyankomade ye den e wo ho nim de make what am say enti na de no so ko gina nsuo na akwa ye nyankomade na say tefa wo so a e wara wasema when tie se wo sha oba ne be ma ne video a wo so oba ne to be ma no Makao eye me na me be kan say ade we ye koso ye sunsun sem eye me asusu na me kan say see baby agene ko no girl no esese bibi they are demonically possessed na ye nja say ye de ya no esi oba no nko aso eye me na me tena ha kai but masa man a critical view like say masa she me sha na me say no ade we the way girl we videos no papa me de police for crowd bet no say me kunu die me nja mo nchi me kunu ko a me wo say me ko bi na girl no na just say per interviews na me te girl ne ma me so ama story
me who say papa you can say Kofi TV because interview say odi mami oye baby am wo bi am to so am so rat me tu chema mami ni nim kasa mami ni nim kasa wa possible ya de bi am kasa ya no mo twa ne mo hu ehia no mo ye dede o kasa hi Kofi po no o treat no say ne we recipe be no sere what me say as oni how what me say oye bad time na aha na enye de oye bad time na aha ye da ho kakakra o ha amami we shi go farma me show mami ni video sa na me round o sa baby o sa ka say so omo di toilet ni niam ye jonos bra ni pa ye mobo bra omo no ma ye bone I wanna miss me dey compare obai mami any bear mai so mami kasa ya netos ohia ni asem omobo ba tie ni kure wo munie wo hwe video na wo design ya wo say your ba na first now crofo ka comment section wo ka say and your ba na I say ehame yes say identity na you blame me or ba yes na ehame but me sure na say no dear cause ampa won say oba no do be ma no from asase no from sofo no eho to maame ni nsem kekan enti kubi sana maame no ebusuafo no people from the girl side no was feeding girl no with information girl no boy ni maame with information enti eno na ma cause edu be mission interview na me say na maame ade no mo keka sansem say na oba no kofa drink na ogde bre papa no na oso de obeye bia ode benya be ma ni bia na chese na obi wo girl no ho a na oma maame information aye boy ni maame no enti ebedu baby so sofo no so ya sofo ni see me na me kan say e bia na girl no hunhun bi ne bowura no girl na nkasa po ni interview mu with Kofi no o see one no a club girl girl ni maame so ni nua no ma confirm ampa wa woni masam tena sene hwe ni yie dede na we chire no see ye na ye di sua de o ye so nyonko da no woda ye di tu ye kotodwam enti girl no wa do be ma na di aye ndo enti me hwa oye bi se be obenya be ma na dwen na nam se be ma na nyame tinim na ono so ya hantan ti na wonti asofo kasa na ofili se nyame afre no no ani ono an enti girl na di na wo ye na etwia for boy no so ene nyame atwe no ho nyame bofo atwe no obi be ka se enti na je se nyankopon o makwan ma ye safa ho nyame hu se ade we ba nkom hye ba na je se ye nyame eju baby nyankopon de ye kon social no de yakosie na wa prepare ye nti mo se wo de wo ba forget it or the wo ba na da so for on from and sorry almost sorry baby that is it enti me when say so for na hantan asene se bia ombu ade but ogini hudi ogini hudi se o adom wo so metumi me wa adom mi ntie kasanti no enti girl ni nyama na no ye na etwifo ne so na odan di momu de otu se o because according to oba ne maame no ene abusua no hu se o se omu ware ye kra ne ye frɛ be ma ne fo a oba ene peke ye frɛ omu yusu one phone e wo ho onu kra de one phone ni akohwe because wo frɛ mu a enti eno no ana girl no so mehwe se ebia na emra so se bia ode na bo ade ekɔ no fa nkoi no fa bo ade no so nkɔye show wo show video in as much as ahoma no atiaba 3G no still girl no sa wa upper hand and na wo tie echire kasa nkɔfo okeka se and na girl ne pep papa no be guy no pastor Dan no onya no pastor Dan was a virgin anya adom wo no so and na girl no so de obeye bia wo di benya sofo no it na che se bibi ade up na say eyampa cause in as much as omo adwenu krampo any stable kwa still girl no otimi show signs be che say opebe ma no correct it's many shows emre do say so wo ye bibi onye e na etwia fa no so etwifa ne so no e na share psychosis na bem enti ama omo etwia fa mo mienu na so no mo mienu no mo behave sabo down for there is a problem with the girl ti wo si so edro so chin tete so
so me on say who met girl intimate so almost so be a prophesy on Instagram say so for na say baby a guy na die na oya wotena mu e bomb paye on say ne maami ni interview o kan say guy ni be fi o sit ni dan ba ko electricity o say dia nya homa problem bi won so mo fix man no na baby o mo dan nsu to na e ha o mo into o person o be dan ni mu kakra into so for ni prophesy say e was so mo sa de ni come back to sa dan na ye dan ni na adom e fan wom ti nyankopon ni wa pam e was sa dan ti no so for ni say the guy ni efie na okokokoko back no enyame and a person was general. And so a Gia Bebe was almost sad in the quad dining. A woman in Quashaho. On the moon jan on the paper said dining dear. And a girl no so soon as I the pa said so to be a prophecy who's softness in the prophecy bemu papa. Okay. Make sure our page no. The prophecy bem servants now. Senior servant I am. The prophecy bemu pa. Na say what council so no I believe say it sa. Yes. Enti e was set na girl no so say girl no so akọ baby a. Onya so for ni because so for no na ji oji no hu didudu nti na be ma nya me twen no ho. Because sometimes I don't was so. Na waso odin baby a. Edu baby a say ya bofu no monam a obutimi twe omo ho. No correct. Who ye de ense say we ya. Say ya ban say me wa adom. Shodi so daye. Miss me hu se bra bi ene wo twempna. One wo twempna wo pio wan ware me se me. Na me be ma betimi ne ma wo pio. Dabi enye adwuma me uji wudi. Se ba ne sa na se in as much as I soon nimpo na ebo shodi kokko say ye nka nchoko ebia ye yi kire me still me ntie ebia twa say me ya kwankire bi na edi boundary be to me ne sa sunsun kro na person manipulating into ba me ntie the fashion is still ye dey afa so still na ye kana me ntie a adom ntie no almost so ahonhom ne so no almost so my steady ba ye yi kire wa ye say God reveals to within so reveal na no nche say ade na emma o ama wa dwen yo say God or reveal no redeemer ensi ebi wo honum asanka wo say edunya accident a ebe maka na pem keke ba ho ntochema enu na redeem no e ho frama na ebe bow ba ebia de na sese eyewo no ebia na ka sese ekun a unhu ebia be bow ahwe wo be yare kakra na enu kwa po he bow wo hwe wo no ohu dodo ebe dodo no enye easy enti me hu ni say girl de ma me baby bia wo bia no won ko hwehwe girl ne na fofo na ono omoguro oni omuklabi ne sa ne girl ne na fofo this is the time minim say ma me oyewu ni bi metewase ba de wo mum pen na fofo na mo ben girl na mo tase omonum o kwatena atema ne bra ben na wo bo ansa na odiko shia pastor no cause asolo one no aso obi e ka asem kro wo hwe sofo ni interview a eye dan no pastor na onya adom no na adom so bie wona na aso no omuni na ka asem kro maame ni so ka asem kro entimi nkoye se sofo ni maame na o ma hyehe dabi dole no kure bi wo baby mu nko hyehe gansan ye girl no ne ko baby a ebia admira so se wo se girl ne di na boade ko e wo so koda ase nkrofo osiso wo siso tie wo ko baby na ahyehye bo akese ena wo ye we mamia wo mami ska bonsam on charge ye ko bonsam ai wurade nyankopon on fa na yi na boade amrende obe wurade nyankopon boy ne die me se eye nyame aso twe na eba ne so keke na se nyame susu yi ni free ma adepa ebia omba social media anka wo behu obeye adwuma no ka wo behu ka wo behu enti mo ma mani nko maame no girl ne maame no omu for maso nto form this is the time I see am for Kaiser dear ma Kaiser what you say enti say eye Kaiser ho no kwaje ne dia sunsum sem is sunsum sem o don't joke with it se wako baby eye sofo mpo ho na akoye na akohyehyɛ eboa emre ni du afakọ ene so meji o made ube chie sunsum ka forever and ever enti mo bia na adawo enti se wo nenam
Uchi uko places say nya mama wa emre duru a kodase ankodase say meti ha mara me ho say ye ka ne sen so ha popura me ka say ya wuntie awan he ya ka say bia manka kasa na wanya anya odent no wuntie no wunni bebi a me free na yo so bia wunni bebi a me free me kama asem enti ko wako baby ebe nyankopon na enam Godpapa and the Empress recipe and ye can say with oko baby madam aboy we ndo me bua me na me ni papa we nware bua me na papa we nware me onye mi say oh so ware me na be ye say amawa wa nkoda se sister ube wo ba wo de mma be twa so Miss Medase, and some no also, what's of our comment, comment session, let's share. Never to have from so much brass to be on better margin. Oh, Shoddy, we are all here. Oh, we are more deal. I'm not trying. That's incredible. And why am a farmer? Ah, and then that's it. Like what's so be on me? Why? Look, I can't hear. When you look alike now. Oh, because Empress Lupita. Me Daddy, me look alike anyone. Me look alike. Oh, Kakasa, me a fina no na meti yo. Meti Lupita. Black Rasta. Master Black Rasta. Oh no, bound so the head no back cause me so meti Lupi wana. And I thought that look alike you. Me se Lupi. Oh, Dabi. Wonji me. Kaka. Media no so can no carry. Hwana me say. Me so be kan Lupi. Lupi dia. And then your mom make up Black Rasta utino. Me tiri no. They be what chire no. Some about Rasta anti me chimu ye. Rasta hon mo no o so nkonya sa no. Black Rasta so atade bi say. But me nsa no. Akuma mama Zimbi na me say no. Oh, Zimbi enye ye. That's am look me aye chimu. Me chimu akuma mama Zimbi na ma say ni ye. Ya ko aye dan na Asamoah o ka no eso ono so eye evangelist ebi onu so hu bibi nti na okase eye ohwade ni ya eye Empress Lupita ana chese twitwin Godpapa ede ne court bia we ni wo hu ne sa adepa gugu ne sa medase mame fa fidikese so mi ncha TikTok fo nyina obi biara wo hwe nyame inshira mo se abre nyina munya adaje etie na mo subscribe na mo share mai nyame inshira mo pa adepa me saka bebre wo ho enti me ho no me nka bebre sa na mom yembra ho physical efa aware a ye ware a ye parent entiasia still na ye pray ye ho say ye be den ye be ko because sa wo hwe afane afa we ma me se ma mpene so na me mpene so wo hwe boy ne papa ne mama a o se na me mpene so na yen show asa sane ma we wo ho ene mame nka kakramfa ho ye wo mame bi wo ho a wo ho ana abusuafo bi wo ho a na se wo mo ba be ware wo na o ka se wo mpene a nke be ya wo hwe me agyae oh yeah sa fa ba kumpo ka se aka se me mpene ware na wo kɔ no me mpene da twen ho anya no kwa ne be ma mi twa wa no ti oba ne mame krampo o ka se be ma na abusuafo bi ba ho e be ka se aware no mo mpene so yes Inti enya futu oma yen ayaba no because adepa da bia me ka se wunni ani ti se me ameti hoi na me kwa akwale ni ye se me ma ye bida me dudu fiam se da bi yampene na mzo boa me so no na mpe adepa na mdisi ye se nyame anya wadom na bia sabe ufiefo abaifo ye nkurasefo na omo se wo mo mpene dia ene adue ha wo mo be hye ba ko be hye mo mbe ma wo life aye miserable so dia ye hui enti yesrema no yesrema no wo kwa wawe bi na wabusuafo tenase na okase akosia kwame kwaku awawe na wo kɔ no mempene a jai na mom biserade se eyedi na bisabusuafo ne se awawe na mekɔ na wo se mempene na edi enti na wo se ma mempene se edi explanation de be ma no eto osum di afine because obu ho abeka se ebia we ye pepeni we ye nkrani we ye sei eno de emfa ho eno kran so no e wo so wutie o but e wo so wutie by un say ye wo the way onya ye wo kasa bi wo a eno de wutimi so e ye jealous because obu ho ha ne trap we ye say eno de
me ano de mekọ papa pastor bi ho na maka che ne se me baba ware na sei na me maame no mo kafa wo mesrawo aware no hwema me kwa be yeye se anya yeye nso de ama me ntena me baabi because da bia me ka se mre ye ni nka so adepa sa wo ba ware a ebedu baabi na wo be sradi wo ba ware ebedu baabi na be bodam wo ba ware ebedu baabi na afa nkrofo kwa wo ntimi nkobi na wo tete na wo hwe de enie enka wo de hye wa Joshua na wo obi sa ne ma wo nyina nka ye because a man bia so ye tin wodo odaben nenko ba kra de nkense se ye do be ye jimie ni na eji ye dwan nenko ba be se de amese kese ya mpase wo mu se wo kwadro ayampa minimum mani bebre a wotimi kwadro so se be ma we na menya ne ntime pese wo nchim no na medom nkran ebinim ya de omunufu me say ebinim minimum oba bia wono na mo na nunufu onu no hwe nunufu na babam enko bi nso oniska ade na woni nufu ho enti so we na due me say woni wunim na wono boy na no nyako ni woska de na due wo be ma na wakata be ma na ni enti so hu onu so ne de no ye won krofo bi o hosa ebinim so manim ebi o wa chese inti mesre eni die mu momma yenyo so tie ema ya wofo nom because wey se be ma itie ya nka sabre nka nkrofo wa hele wo monya nkrofo ketwa enka wo pastor enka wo gina wo na so nanso so entie ni owo mati kopo wa ma oba Delilah aba be dada wo ebi so ohun ni se oba ni e club girl me so for ebi obetimi asachira no na adepa no hwe da bia me ka se ahonhomo ho etrebo ha wo nti nyame ase nyame minim se so work slow minim but as a bonsamfo no etimi nya quick omo wo power bi omunya yes omo nyame mu ne yes and aya ho no me bisa me hu nyame a me bisa no ho sa adenti na ese basa because nka se nyame de nka to ya nsese ye bre but wo hwemu a onto he sa word na omo ka no so du ba bi e omo so omo boa nyame fa ne bo to ne ntam of to ne ntam a nka de na wei wonya ye nyame nipa adepa nyame nipa se de na ma me ka se mmiri bi no yale wo ba ya wo se ma mensuo na wa bom pa ya hiri no enti nka ba ye wo ba ya wo hu wani so ke se nyame ma trobo ha nyame ma ne mfa bibi hinta ye sa o me bi so enso wantie e de na nipa so na okasa kire ne but wan fa wo enti yesre but no kwa no obi a wo ye eyi de wo behu because so obi ba na se onya akono ofiri nyame a anya bibi babo eyi ebe prompt o kakra wo na so wahwa ofele no so me de bia meden because utie ni maame ne kasa na opatwe se wo yo bia na oye den pa at the stand se wo fansu a na o ka bibi se ade we anya nti me to me no me hu se abayo na yesoma no wo na eba na brabom so o mehe no ebetimi abase oba na busuafo be ma na busuafo ana be ma na busuafo bi a sebe wo mpene ade a be ma na ye no ena o masuma ade afa oba ni mu ena hinta be ma na nka den na beba because utia lady no omodom bi ne kwasia papa wa ne kasa ya so still be ma na do no nka den na beba iti mimi to me no asema me se ka se bia wafa baabi no eho no mo ncheki eho nso yie pastor se kuku bia bisa na ho ne se wafa baabi so de ba be ye papa na ade no no so de no ho ono so hu akwa di mu bi esa hu dim ade nti na hu nim ade pasa hu na akwafa ba ye se de okonsuo no bo anyina and de obo anyina ne sa kan odi nsuo ni ba yanka wonom nka aba no mfa ne se family iti aba aka yenyina what you say we bia ahontete ya na aka abusuan no what you say iti yesra ema ye hwe ye bekwa wawe mu a enke ye misa iti sometimes da bia make say bebe for no make so lead ye Christians for ne sa wonim ne nti a Muslim for be ye adwuma okwa bisa find out adwuma we a me be ye ebeboa me awale we a mebe wawe ebeboa me but ye Christians for no ye hu awawe na ye so mu kwa nkankan ne won wale ye anase ni age ne ya ebiti no kakra no eni onya ya na otemedase na no ama ne kra so onkwe ebisa enka eye
me efe bi no that time na me face bisa nye but tom me bi ni be hu say me nim bibi nti say me ba wo abewawe a ade na me mpo bi a wonim sunsun mu niema na me misa me say e bi a bema ya menya ni e bi akwaku ya menya ni ana kwabra menya ni papa mama me pa chow mo na mo hu ade Shamu mame, why ya me sesu boafo ana. Ebedi ba bi ni me nya problem because our way at the pankofo bebre a wa we are normal regretted. Nkofo bebre a wa we omo da salam. Nkofo bebre a tesa awa we omo nya ya enko so ne boase. Obo ha minimo bi a wa we na fefe nsa wanya ni so we de be ma me wale na nya me de na nka me de nie. Nso aye too late ama no. Enti mesra ma no. Mommy yentu e boase. Se wo ye bibi na so obi prompt so ade we ya wo ye. Enye awale na wo kọ no amoa wa mommy yentie. Maye mo odo no because dey bia me odo ni nke se di me ma ne ho. Ade na afa maye do. Sa obayi tie nyankopon sam a wokan ya enke bia ho no come medo too much to the extent say wo ko baabi akogi baabi a se dia be ma no bedo ne mo ana se dia obe forgetting sam na busuafo nyina aka na ye ono ne be ma no what you say enti mesra mamu meye no sa adepa maye no yemra ye ho ase na se adwuma bi na wo be ya ana se wo ko hwehwam ade we na me pesa menya ebetimi aboa me ana dan se won ne aba me na me be bompa ya ma wo adepa na me mpa ya no kwa mitimi bo hosen enti evangelist mo friend is and Asamoah so won pa ya bi a won mo ma ne ho me pesa on wale this year no wo on wale me pesa Asamoah wale se ne okay dia so on wale the house me papa man kana mbo amesinsa o ya me family enti se Asamoah ni mu mpa ya bo no se ya mo mpa ya me mpa ya kwa me mo wie minim me kata mani bogre na mabra na me otitum so ni mu mpa ya wo mo ma ne ho no wale woni mu mpa ya wo nya isla otwetwa sle queen na ode ba no na moa no because nka mete ya na nka first wo mami address nyina kire se wo ko soro hemem na wo evangelist evangelist dressing on one home but abro so life no bo nyankopon pa de so se nyankopon pa de na first na first da bia ya de hia kan kwase asem ayese nansen wo ma ye lipos wan ho aibi yes we need sky ena obi kwanya bi wa ye wo ma ye lipo na ena onye ska kakra 2x4 wono so akoye bi nti wo hu se de tie se ye wu bibi a ye tusu se ye beka because e bi ene na wo ni bi nti na wo kasa no o kire wanya wo be ye adepa me sure ye hu se lady na koye na me say na me simi twa me no that the program nya ize mi ye twa onya sana me no to onya na nso kwa koye bi eti yesre etrebo ha maye mfa ohia nka nkwase asem yentu ye bo ase na yenka se enne na wo wei otena bi ebetimi awo enti se bi ewo obi na wonni bia rather say be happy for that person e bia wo be kan but hu se bia wo be kan no what you say inye na we a se bia onya ko ne beti a ebe ha na se bibisa enti Asamoah yesre no ntwetwa ne nsam so. Okay. Shani me da se na Asamoah kro ya wato e punchline bi e wo ni video na ye hwe ye no emu. Na se na be koso ma men ka se tap send you no ko bia wo Europe and say Canada. Wo send this car e dia ba e Ghana, America so e kan mo. Wo de ba e Ghana, so de form mo account and say bank account, but mo dia ne ko Play Store and App Store na download the tap send app no. O download we be so promo code and one is about the TV e the actual about the TV show your first transaction on Europe, you better €5. So Canada, na say US, so better $10. UK, £5 into because you tap send up no. Federal Germany na for my Asamoah kasano emuno okase asofofo na mofufe ba no. Mofa eye nyame kwan so na mofa nkyerɛkyerɛ eye mo members. Mofa Bible no emfa nya adwuma na munjai enku ye to nku e dia ma obi na odi atwetwe ne bema ne ne keka ho no. Awusiafo no na kyese eye bullet pa kofo e tag eye mama part say we dia mo part e na ode no na mo part eye the video bi a okaye sa nsem we nyina ewom yanko e na ne yanko tie ni ehwe bi emra ye koba ya to aso e de ama have you your bema sabi ubema ya kata entama uko what career ema ubema
and also oba yes oil no abeto ni achira the other car oil ya wa ahabe you don't know ya bet sa haban no na they afraid you moja oil ya show the them no an opportunity to 4 o'clock to 3 o'clock bema bia we bema bia no from 3 o'clock to 4 and excess it's a home 3 to 4 o'clock ya be haban ya be posa ni achimu so na gupoto mu ni ya ma yesu moja oil ni bi na ya chiro ahomache dia ode be na fish ubema no we ya edisia etu biem se do size no we jai usu edmani sa etu be ye do size sa wo pe we jai eyusu we ya be ma so wo de eye kojo to ubema ne wa at enya anwu ba entimi eno so ba ya be sure do be wo haban ya be tse na ya pesa to enkuto na ya dia ban ne ho na fe eno so ya maw eye oja oyo ni bi so no so do be ya no so ya na no so ya che basan so enkwansuo ni bi enkwansuo no ya de be fa heavy we ya be ma sa o kata enti ama wo ko ma mu ana wo fere a wo ya be ma sa no so pa yesu da no you only make oil no ya wa baby esi wa fichire you don't know ya try no wa pesa now they are afraid yesu moja oil no ya try the be man an opportunity to ahomache 4 o'clock to 3 o'clock baby from 3 o'clock 4 o'clock and excess so ya be man 3 to 4 o'clock no ya haban na pesa ya muso na gupoto na ya moja oil ni bi na ya try ahomache dia ode be ye shefe no we ya edu size ya wo pa enyusu biem se edu size ya wo pa na wagya yusu e bia be ma ni sa etu be ye edu size ya wo pe na wagya eyusu wo ye be ma so wo de eye kojo to wo be ma ne so e wa but enye djuma anwu ba entimi mo djuma eno ye be so do haban ye be tse na ya pesa ni ya to enkuto ya dia kaban ne ho na so yam yesu moja oyo ni bi ya chew eno so be ye no so ya homasa so ya chew basan so nya enkwansuo ni bi na enkwansuo no de be fa every we ya be ma sabi uba ya enti ama ko ma ana wo fere ya be ma fa pa yesu moja oyo no ni a chew de be ka oyo no ho ya wo ahabe bi esi wa fichire you don't know that's now no pesa haban no now they are afraid that ni a chew the be man no and potutu ahomache a bobbe flock 2 o'clock be bia we be asofofo bebre na na tonton yesu moja na ni akeka ho ewo ma sorry dem oyo no mama part so esa kan yesu moja ni bi na weje oso ye bema edu anadwo na abobe ye 3 to 4 am no eho ena be kire se wo ye bema ti se wa je ni timi sorry dia ena be hwehwe yesu moja eye oyo ni bi na fafa obema ho oso yusu a eduru baby na se ne ope ne kese no na ne ukoduru kwa na ne waja yusi aban bi esi ofichire ma haban kro obekire na chese wo dia mix oil no na wo dia fa eya obema ho ewo miss e bia masaba beto after 300 cedis no ya sande go for asaba beto ma part say yesu moja na chese ene wo ye bema do be fa obema ho na wanya ni mu oduru ewo ho Agradaa na ni na ho eya na me ya me hu so ye no ho sana na I feel say I tell me put and say we be can answer understatement mpo na me di no ho ya o say na ntizi nyankopon ne yesi na twetwe sa ehu dia oil yesu moja oil no afida oba na dia kan haban bi hu dia atwetwe kwatia ye kese du size a wo pa na wajai Minister, I'm not going to train there. Ose ni ochire mu die. Ubati haban o fichire. Na o de fra, ene o koda na o de atutu. Agradaa ni nda hokra, Agradaa obanchi nyenyenyenye, obanchi asai. Obanchi nyenye, Agradaa banchi nyo. Enye
Hey! Apro. That be the Agradaa banching ya asunsun. Agradaa o banchi abubwa daye wo. O banchi no, banchi mwali ani e de beye. Hey, no Nyankopon na nsi Nyankopon atwetwe se. Say Yesu moja aba. Se Yesu moja. Oil no. Ahaban bi si wo fichire. You don't know. Nia dia ahaban no. Wo dia afra Yesu moja ne dia afofa akote won e kese du size a wo pa. Na waja. Prostate cancer. Gonorrhea. Nkofo so bakwa koye. Nkofo so bakoye. Hey! Agradaa ubanchi yo. Mami Agradaa ubanchi nye. Hey ubanchi, yani ye konkonte. Hey! Agradaa me catch me miskava go me catch ubanchi. Nit wa konkonte. Anu wa konkonte na omo ye no. Anu bi na ubanchi ye de ye. Eh na mami na ne banchi nye say. Enye. Hey! Abi ono ne network na tia battery ji. Ba ebiso Nyankopon e dia fa na o fa sankofo yare. Ebi ampa Nyankopon ya kire. So o fa nsa yare. Se na otimi ti sorry dem mu ogbo udi. Meti se Agradaa e kasa ohun ni ogusu ye smart ya na e me ya. Agradaa won ye smart crowd. I think say the right we sit no ye tintin no. Enkofo mo twa no wan hia ntimi nkan no kore nkyere no. Agradaa won ye smart. Onye smart bako. Cause the one femu nina. Ankrofo ni mu. Wada pa dedi. Ate say wo ho asem buburuja. Anansem yes o mami de nyame afre no. Aminim so osisi ade onye ne ho fi. Sisi ade sofo maame ahaban bi sim fichire fa twetwe kwata e kase ana ye obedu no waja. Mama bad. Ti wa mu na ba kwato kwati kase adure. Ebi mu so ba kwato. Nkofo ko na sorry. Na kwati na ye kase a entimi nya adwuma o. Ana mu ni kwasi kase bebre no. Nya ye se entimi nya adwuma na. Kwati na ye kase a na awuro se ekum na ete se ye ka ne se ye nka straight wo no. Awa wadi ebi kwaso o. Enya sam ketu o. Sefa Yesu moja. Fa twetwe bema. Bema ne ye kese a. Kwati se wo so bato ye. Obato se dimbi wo ye friend se Yesu moja. No sande odi koku agara. Anu die. Me ni problem se obeto sa wo ye. Ba me problem ne se. Wasi obeto ahaban bi si mfichire wunim. Wo de be fa akwate ho a. Da bi oso be obede be fra de ababa beto no na wachim. Na de asra Abusafo ebia obi nya bi ntie yesan so ntie mra na yentie eye mama party duro ya o se oton yi yakoba na chese ya to aso ede amount. Na sembe kure ni na Agradaa guni pe ni ma. No so oba sumoja oyo no to ni a sna odi odi oyo no ho ya wo fichire no ya da wa pesa no na dia fra ni a chro odi odi be ye u be ma no opportunity to e bobe 4 o'clock to 3 baby a we be ma bi from 3 to 4 o'clock next say we be how much 3 to 4 no ya be na ya be ni achimu so na tumu ni ama Yesu oyo ni bi ya chro ahomache de o de beye na fe hyefe ubema no wo ye edu size a wo pa enusem se du size pa no wa yusu ya bema ni sa etu be ye edu size a wo pe na wa de wo ma so wo de eye kojo ubema ne so ewa ba edwuma enba entimi mo adwuma eno so oba ye be chro de obeye eno so wo haban aye ye betse na ya pesa ni ya to enkuto na ya dia ka na so ya maw eye Yesu moja oyo ni bi na ya chrew eno so de odebe ye no so ya homara na no so ya chew ba so nya enkwansuo na enkwansuo no ya cha wo heavy we wo ye bema sabi ubema fa okoti ye kete enti ama wo ko mu ana wo fere a wo ye bema ubema eno so oba eye Yesu moja ana ni a kire odi be yo no ho ya wo aha esi wa fichire no
ya tra wa pesa no na dia fra yesu mo ni a tra de ode ye ube man opotutu ahomache bo be 4 o'clock to 2 o'clock be ma bia wo ye ma bia no from 3 o'clock to 4 o'clock and excess wo ye be ma it's ahomache 3 to 4 o'clock ya be ya ha posa echi so na gupoto mu na ya ma su moja oil ni bi na ya tra ahomache de ode be ye na fe hwese ube ma no wo ya edu size ya wo pa enyusu biem edu size ya wo pa ja yusu e bia be ma ni sa etu be ye edu pe na so bema so wo de kujo to bema ne so ewa enjuma mo ba enjumi mo ju eno so oba e be ti odo be ye eno so wo haban ye be ti apesa. Alright, I will share for now when and some of our part air can't see yes mojano ejuma ye de eye no ye de haban and the frafra na ne o de atwetwe be ma size a open no ye koduru ba bia open na ne waje ewo ho sorry o ma men no Oton wedru Asamoah ka yes moja Asamoah ka yes moja ya obewudi ji ye nkwanya e na je ye de haban fra na ye de ahwetwe ye be ma Agradaa once Asamoah we said I start to know like I'm back konso I'm back akota because I said ade a wo hwe because of your nuane na ye di no enti eba no se sexual weakness a metimi aka se Ghana ha se ye 100 a emu 99 ene WhatsApp problem no ene ade a omahu se ye to ade pa me ka se ye nto ana meboa ye koto adura ye de sasa ya re no me ba yesu moja one say me to me ni me hu ni say kwaku obofo no de no because one so ka say no na nani tv I think nani tv dey so say for the o say ne hu ahinti obaye yesu moja ni bi yeah no credit no obaye bi and ye na obaye na no hu no de na nka o de fra hu to makakre o si na kame say onu na eye duro no na so betimi na so betimi Agradaa so oye me o de ye ntwa so na so adenti no ntimi nye duro say yesu moja no why not why not because adepa ni aba ne say asofu ni bebre o mahu say sese no ye yi apetishi free ho yi lotokio sa ase niema a ekoso pa ya sorry a ye toto sa niema no into church member wo mo pese o munye into the stand said wo bi a wo na ase no ensese sika no de bekwa outside into sese sika na ebebe ki sure say ye budget na eka ho a me to me na me hu say evangelist mama pa eye na nka de na beba asori de enka sese sa niema wo nyina kwa ukutia ukom na sa wo se wo ye true asori pa niema bi o wa ensesa we involve wo ho kra na business bi o wa ensesa we ye rather say niema esa we ye niema bi edi nkwagie beba wo consent pa ka se de o start who say Agradaa start no no jaye mama minim say free ho no no Mama party start evangelist because na enka the we are not all starting no enya kra na no ochi akra because minimum crofo 1 or 2 bi a ye call wa yes na enye kra na omo ye we no na enye but ase o start asori na omo ba o edu ba bi kroko yi ni 3 ni nyina boy ba ko okoyi ni 3 ni nyina na dress kama ewo ma okono ama ne transportation ni ade nti nka na nke boa na afa ye da sori ya afa o se oto yesu moja a wo de be makoti kese aden eno nso nke ye wiasefo ye de o na eno nso sa business o sa baje aka ho na me to me no me hu ni said me just said me hu how am de me pese me ko deep because asefem asefem as a man of woman of God wo start sa nema we de na say enche obete club wa sorry dem yet he say was 300 cedis for registration enu akwesi say omugusu tua na say dey no who say kwani asam chiche 100 cedis amon ni ade tio enu no so be kirem enye say bia answer na obekọ asori opache say wo pese bia ayese eyeku a na wa madwen fa ne say bia ye wa adwuma mu hayi na makase o bia boss akase
ye wa ha no me pese ye ntikuo bi wa obadwan no se bia wo betua 300 cedis o rent so a na ya bia wontimi ntua ye beboa wonya asem bi wo court aha god intimi fa no bibisa what I say enya compulsory yes intimi ya ho no ndo yo no ane case what I say inti dia mesre ba no kotekese ye duro ya ye kan a asefem because as a woman of God ye wo yeah na make us say we TV so ye won sem bi wo wa ka say bia reverend obofo no ye dia serem o ye sofo maame enta so oye what I say ka be ma deja o kan plain sa say yesu moja o so tombi a che so de be ni nyina nkofo so be hu say ya azan kro ya o and no na sometimes of face all you smart but you're smart we the mama use to word now who say obu ho be fele ne ho so oh after all me dem me smart to the extent say one who say me de adwuma e aba wa hu meto ene me de bi beba wa say hu meto ene anya me de si beba ene say si we de so bi na hu a obi nsu hu what I say enti we anya nkofo so be ko why not because Ghana ha bebre nkofo bebre be mawu nkofo bebre be ma na wu nkofo bebre asa ajojo bebre na ye bode moto bebre na ye se kwadu ayaka so enti definitely dudu na abeko me si bo ponche nku abeko a omu kwa ko me si bi beko oyo oh yeah me si adepa wo mu hu ba me no me da nyame ase because me family bie ni ho a obekọ ho but one say you say a man ye de omo chichire a man ye de chichire bibia so just say ye de oba na chichire sorry yes any ade nti say ma opa to so obu obi a mema ye a odi ko muso ye say da bia me de fa na say ma oba no obenya na say sorry dem o ma o mema o obenya adepa no adepa me say no nyo mo easy ti say man o dabi obenya ba de oba kwaji ni kunu sika no odi aba beto adepa me say obenya woni me nti ameka say obenya because ye wo man bi wo ho a wono abeto e de akoma ho ani ofa yesu moja abeto de akoma obeti dia abaya fa no de ama nkofo awo ebi oba uhi awo ara bibisa adepa nka ne me Agradaa ye wa sorry ho na mani je ho no kware because ye wo nkofo bi wo ho a ewo mu se anya omo 300 or 30 tightness and few things bi but anya nkofo nya kakra kofi because adepa eye ya se ye wa sofo no makuku dam bi wo man Ghana ha wo mu woska se so omo boa omo church member comedy binom obu ho pe 100 cedis aye adwuma nsu wo nya enti se nanka the way I was start a wo ye oma sika omo 200 ene anya eye wo de wo so nya wo su ye bi ehia so betete kakra na fa de ode abebom na no ne ade ase akoya ni problem kakra ya mama mu na no ne sanje afre omu ho o sa ne de ma wa betua tight I will say about another comment at the comment section. No, I like your pages, no TikTok, Twitter, Instagram, so and our Facebook account, YouTube, no baswa. I had you over subscribe. I think I was away. You subscribe. You are subscribed to our boss. So send me there. Your videos be about TV. Be a share. Oh, that close baby. I will be a chia yepa. Or no, there was still Lupita a year recipes more. And no be an actress or pay Eddie. Oh, so try. I know the say Obia. I'm quite be so yebi because me Obia. Or also at a one quachi a frogs. At a watch. Oh, unim say e buy and nkofo ye bio. So I a brona ye no na. Otutu ye omututu. Ah, one more be. Our dear potra agu. Mobo. Any stew. Say trasa na ema we. Me de omunyai e na afes wo ma tani ane no mo me ye na bebre adwe nkoso mfa me ye na meat ma ye. And we yes anyam betu aka me de mekọ odua na maku. Obi be ye ma munyai. Bebre na kra eku owo e de ye meat. Oh, stew no. Me say our abonten so. Awo no. But munim say. Amunim. Oh. Munyai. Me say bebre na ye. Oh, okay. Adepa wo mo ye nti esra om. Omunya sa ne ma na omo ye no ade a ye de ye wanya ode no mo mfendi obi omu ntwitwa so all right I will share for my name is Cover Girl Sasuna Shodi Eka we dey djumadi we e dey abroad your producers on boy chido Joshua na so to me di Miss Ama Adepa be sa so e share biom e wa Adepa TV eso ya kram